Zulai ni som panga sang ni som ni panga thole ni ania miruk chung New Delhi a sarkar lei pui dora zin Lai Autonomous District Council a Chief Executive Member Puen Zangura le ama thoyom thu te chuan sarkar lei pui ho thu sang dorin LADC ta na mason na nasazok om theinan ma lak sak turin an ngen New Delhi an cham chungin Puen Zangur hian 16 Finance Commission Chairman Dr. Arvind Panagaria le Dr. Manoj Panda 16 Finance Commission Member le Official Then Khatta Muin LADC mason nata na ruwa manna an thelu te ti hotlin sakturin angena 16 Finance Commission Chairman chuan an mi puiten malam an pan adu wanga Delhi tlang thlanga thil trul abo zui chu fakom ati thu CM hi lo hrilin project an thelu te chu apoi mo dan in dot thlang chuakin thelu thaturin thuron alo pe Puen Zangura CM chuan Pu George Kurian Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Minority Affairs of Muin LADC momo sang te athena Union Minister chuan Fisheries nuaya LADC in project cheng nuai zathum somsari pasari se na tur anena an thelu to chu malak ani tur thu CM hi alo hrila Minority Minister ani angin har satna le momo an nei te anena thlen thin turin acha LADC a CM Puen Zangur hi pu BN thangpuya MDC le pu Joseph Lalming thanga chinza Senior Audit Officer LADC ten an troi om